Kerjaan Korint Sangai Paul. Me aletier tatakan wan paran en Christ Jesus sang ne kupuran coach or yachai solang Timothy. Ong mamot son coach me mi Korint. O ong sabal men coach solang koras nan Wayne Chris. Coach samachail o achail count Jesus Christ ira en kachin kupurekin kumail sabal marakalangan o bebol. En Paul kaping kalangan ong coach. Kechail kapinga kalangan en coach sa menachail count Jesus Christ. I sa machail makalangan o coach maparar en kansanamaw koras. Ima kin kachin sa wasay kechail na nachail apalakan koras. Po kechail en pilkak sa wasa iraikan makin mila nan sangan apal koras ni achail kin tatangki sangan sawasoche me pain kechail kin ale sangren coach. Wadwana chail kin yang poisan ki en Christ lokolok muletak, itwana chail kin yang an kisawas laut sangren Christ. Masakin lokolok, yei po en wiya sawas pamail o komor pamail. Masawas kin koyang kich, eri, kumail pilkin, insanamaw kisawas wach, o kelail kita, po kumail kin kanangamayang sangan lokolok ta apal koche, mesakin kanangamayang. Eri, ach kabarabarkin kumail me utan kelail. Pwese ese, me tuwana mail kin yang kich na nach lokolokan, kumail bil kin yang kich ale sawasakan me sakin ale. Pwe imen kachaman kin kumail, rieko, tuwana palakan me lelong kich nan Wayne Asia. Songan apal ko inanen kachouchow ko wala tong kich. Yei me sola ach kabarapar me sakak meur. Selemelemeche mesepan melar. Ap me pokach wiyaw yung kich. Posa enter kabarapar ketein kich. Ap kochoche. Mekin kachin kaya sata me melarakan. Ime kachin taroy kichala. Sang-sangan apal en mela pokach. O ime pilpan kachin taroy kichala. Ei, sautan kabarapar ki me epan kachin pureng taroy kichala. Ni amail pan kin sawasekin kich amail kasakasakan. Poye tuan kasakas en mechocho pan poita. O coach pan kachin kupramawi kich. O mechocho pan kapingkalangan kiyong coach kachin taroy kichala. En Paul kasanti kan waktakla. Sepon maso puek katik pen lalach kasalayong kich ni tete mesakin wawait kimelel mon silangin coach nan ach meur nin sampawach ap melel ni ach pukakan ong kumail. Kaitekin lalakongan sampa mekin kamkamakit kich pokalangan en coach. Nan kisindiko kisech se inchingiyatiche songkan mekumail kakwatak o teteki. Mentama kumail saikinche wewek nkichala melel ansawach, ap ikabarabarki me kumail pan wewek nkichala melel mur. Weniranen achail count seases kumailen kak pon masokin kich tuweche ach pan pon masokin kumail. Sang ni kabarabarwach me ileme kita ien pasaway remail maso. Po kumailen ale kapay pamail pakriyaw. Pwe ime ileme kita ien pas remail ni pan ko la Macedonia o pil ni pan proto remail po kumailen sawaseye ni say loklang sutia. Eri, ni kasanti wech kumailemeleme me ime ko wikoto. Te ni ikin wiyata kasantikan kumailemeleme me ikin wiya sang ni mewo tuweche ikininta oso ni ansaucheyo. Coach me melel kakachin katete yetuen soche ino iwiayang kumail me weweki oso. Pwe oso soche kin miren Jesus Christ tapal men coach yeros mengay Silas o Timothy katakiyang kumailer tuwe. Pwe me sabal men coach Pwe me ni sabal men coach ino kan koros.
Eri, ima kareta achail kilinta. Amen. Numaran Jesus Christ, ong nikalangan pen coach. Eri, pen coach makin kachin kakalay kichata, o pilkumail, ni achail memeuran solang, o kachin kachore kichaila. Epil kilelekin kichail tier kilel en sapalman kichaila, o kachkiyongan sarawi nan kapeta chail. Katete ben me koros, me ekachin nakitong kichail. Itacho wan lukwaryong coach, po imakin mangi nan kapete yech. Po en kachin uya eison katete tuan karapen me I lemekita ienter parawong kumail nan Korint. Po ienter kachochowi kumail. Se soche men uyata kosonnet on kumail, tame kumail pan poson. Po amail poson meutan kelail. Apsakin yang kumail tatok ong ni pain amail peren.